Going live. Okay. Paingos kaywa mitlala mitlili. Inispel singin paingos in jaklamalap ke mulash ke mawupespeskat palakin. Going live. Going live. Na shukye paingum yama Going live. kade sherry ke gasin gold group lasha. Na kusa wiga changan. Nas kumkain degini siya na lakfesh mananak na uye ko nag-Friday nga mo en punbe en kuwa men ko shy ingi aşkı settiler dari şok takde akfesh kanun mananak sa nag-Friday ngan degini siya na me si vese ano Juvezen ba picture kafalan pure makweki. Kafalan Purim akwagi. Nga ready mo sa sa kasi ko alaw. Outlines ba lom nag alaw. Oh, okay. Good. Kite ni gesas kulash nga na may clash utwan ako la unut pas kwat ko na kato suko. Kenki osoko onin siyak. Kite sang insang Lay Minister Kensi Palsis. Nice friend, my only classmate in Seattle. Wait, kung ako, hindi ko lap sa bangan. Kensi. Ang bangan, ngawi meeting silang classmate. Even my only classmate. Woman raised his comments and London Shishi. With the luncheon. Okay, ko, gusto mo ko Kensi? Unsu ko lang ka. yeah, Ako lang ba unsu ko man? Wala kang sige suk. Kaya lang nagkafufu. Nice ko Gensi. Hey, Kensi, mda nga tayo iso ko sa ma. Film po link na kaya nga iba. Roxina, kumdila na, kumbaga. okay. Well. Well, Kensi, nga, kaya ko na kung suko Kimball, ikaw Roxina, ikaw Benasum, Mahaloa, Rose, Mahaloa be, Victoria, Laneway kayo Nasum, nakadam tayo kitin pel, Kensi, Slakluk, nga checki message lang ka doon. Nawala noon sa kumams parangan. If mom just pa ma. Tiginil sa payawat. Let me check. Idam dawek nangasukon-sukungan. Messi fege unsukuan. Kensi. Akay kum Roxina. All right. Dagis na katka na kum iges lagi proy, living friend, iges lagi shami iges la. Okay. Kal shukik tilvash tamit.
Okay, kan in pain ko uske wa in vakt malap na si uske wa ki ashlo san. Mitli de vast na meta. Alla falle na me gigat akfesh on a sikalain sa blond card. Kad in na nashwe do klase siak ke ashlo la elen we got. Ak mo sila mo din siya oye pe akayela program si mitli fast na meta na. Degin sa na we got oye ko. Ay siak elen cash ko siak la trila sa fast na meta. Degin sa na. But the Brian, oh God, Kalana, Baba the Marsh, Seshak Namadaki, John Lom, Sakalang Lom, Alana Yok, Lana Sesh, God Kof Lana Inayakla. God give up Kulana Sumba Bagalang, made Liki Masaka Devak, Fash, Yakadin, Akalimila Banshui large game. Aingoin, the Legat Lepe Yamutom. In Agnes Nasikum in Agnes Nasigod, Ag Medallion, Sias, the Gaslum sa mga tagline, Alu Tutige, ko, Sias in Siege, ko sing in Ag Fashia, Ayana Genalum. Babagalangorit Makrin God, Tagatinga in Fagak Kaiwa, Genalum, Gegaslum. Kula malalap na sungkelos na kaiwa sa mga sisla pepel sa oklalos in tunin na kita lagas sila shoye ko. Elay latangon lumin peruk matanin siyas na kaiwa. Kading koy nagfashi mana ko makat oroy nge infal na keke na lum. Tapos kung kat kala na kula malalap na sungke kung si Philippen of liya mo lash ating win nash lolos sa shek na mo iningan ke kalang lanalo. Kat prayoy lalai fumikom la kumawikot eng siya malalap kingon matalom in jesum nikikat ay matayin kat kipel sa inye enato. Akin sa uwi program sa inye ka telecast ko akin sa uwi al damalin sir like Ephesians sa kumakiyam tanin siyal ay lakfashin kaya kusten lang na sum. Kula malalap na sum kilang kalang. God pray kainin when kulana tum salam lash. Jesus Christ, God pray kail. Amen. Alright. Okay, tingin sa lang kulo ke pricing and medyo nga gin pelon na sila Minister Frank ilan ni guest ki ilan nakfesh si Sham ni guest la. In pain ko was ko sa mga dui in we got oyeko cast la Kensi Palsis kulo ke asloman. Roxina Phil Wrong finan Honolulu pain gumbe kulo ke kutsweli gum ya oyekon. Kimball, ikaw na assume, Kimball, gulog ashloman, gulog cash alum na sin casting call, nag-iiplan, kung cash ke proy, sipa in cash ke iplan money. Rose, Yeko, ikaw na assume, Aloha from Ewa Beach. So, all of them, dash influence nga. Na Victoria Masumi, ikaw ba na assume, gulog ashloman Yama, Azda, Painkum, Gosfiga Akalimila goes Ashwage, Amnas Akalimyepe. Na investment, Kensi, tegin schools pa mauni ka, ang asu kung vangan ng ataliek, talala iplok kaya ipsingan. Fidragin mo na connection luman Roxina, na Rhea nagawa na assume. Na Kim Sig Charlie, ikaw gulog ashlosan kayo wa. Namidli kita vast na midangan pain ispelsin pain kuos. Oye ba nga sang oy bella sila Minister Frank ilan akfasya siya minigay sa lash na katna vast na mit nage alyo ni ko lasha. Minister Frank. Glomalam sin God, glomalam tamlan sa lagi umlaylang in gain at fashi bet abram singan. In gain, aklin flat na nalang lim God, madalang nalang si Ema. Dena kayo ay kapata in gain ak flat ye. Ay nalo na si. Layla na si kom, galing na ka na rin lim God, misingi, kaya kasingi nalo na si. Kaya nga na kipaye. Glomalam na si was na yung matunin Darian, kadarilan na ingan. Ingan kun mukuy lang lim God. Lagat na kaywa, esanim na din siyas, nanakla din siyas na siya. Ingain, matayan ni kaya ka, inak fasye, may siyam lash, may nanaklas,
ke kias bola na kias maulan God may lesin na sikten misegi ke ka global lapa na kilo sa kilometarian teknisen na lak fashi kasalash med naklats ke e ka kishipen ka check the vlog son na vlogland ke alua na banang aluin uniste ashirosh aluin Friday ashirosh aluin Henry ashpeiros nak manastaga tunin na kay siaungan ngakle na big shout out na sin NRY NRY pa posta so ka kim tawek singe kulo malap ke ko sala na cafe en inda ka wisu in porong lagi kastan kan na banan ngate actually keten nage elja maso na tul mange inakay kat kayo pa shibet chap laga kulo malap na si was lela gitan daga ni fashion mit ki kastan kan darilena. Hey, Mr. Frank, kumgulo na unsu ko pa kede kat ngalong biya ngalong si unsu ko matako ilang Onlan Daffers call Utwe gospel song. Na vi nga kan shishya ginon su ko ngan na ngayon ay banda yan.
Unsugan masin online tavers finen utpo na alle wall look kasa and alle mesas alle malalagi kat madalip siya. Pain ko Renita Bolwin gulo ke Ashloman Yama Azda gulo malalape ke Ashloman Ashlosan ke alle kasha makatash ke na Kensi lela kat na kay wine da kay ni ke pelsinge ke gasin mo. Kensi nga sukon sukon makumating na smata of na ko na na finmam ko na sa pa lake na kayaan na gidan malas tuyo gidan siya na bain ko was kay wa kulaga aslo wasan medyo na show na game mo dito last na oye ka sa may kolyak sel deginis kat kiges la belsinga na suwas la ash may fa kosh kusensiya ksima ashruwas ke milutut ke week na phone singa fashion ingi na finash masima ashruwas kus ke kusensiya fiba mas ke mande ale mepuklal Esther tingin na le should outline sale free ke kuno kanon kusa kan sombe na ke casting goal ke Facebook liye kuno kan tingin sila siya nagke way ang outline sina ke puklal Esther na phone na kaya nga is message sila Kinsipal sila kalim yela puklal Esther finne katil dina fakyak inen lem Jesus Christ kita shock to awkward oya na ko makatliye ke bang mulal Esther ka Mordecai fa mangan makulyak singkat Naro nga aglen ko sa masum akalim yung naklos ka mandito dahin kadin may tawala kumata non ko kumata proikin maluting kumata inspel min study ya Naro bitligi eting sa levas na meta katiga sa pel sing ifinash kisensiya simalo sana ke Reina Bolwin fa ngile kayo aloha na siya. Sila aloha na kato last year. Last Hawaii. Nag-element from it. Gayan may we got oy ka ngay mag signing ngay gaya los ma Hawaii. Gusto mam da Scoville Barracks and ba Roxy na fact ngay sa ma woodwood ko da internet lo san ta shop ta exactly wala ingin. Na ash may kisinsiyak mga ko ash may sa mga kuwiske ito ke pa polo ay na sip dak ke challenges fal nige bukla lan fact ke ash masiko us da mut kumal ke vi bangele kasi if ko da alun sendri ko merlin akit ko ash ko merlin pa masing sapos kainin man kan kisinsiyak malalangan na katlong siya samjam gin man Digisa na 11 franc me faga ash ma euros agisang medendek non-committee ka cho na si fe si ma digisa na jam gun ka faalan purem ila ka de me casting purem le ka faasing an aqua ki ko ilon na ka faasing an waring ke ka fa eat gosh wa jam gun ke Leviticus ka ma ka gisan til Moses sila nakfash ka faasing an ma shab de ke plan bel sine Nara, if you ask siya maluwas, kat kiges la pel sing na siwas. Isamla ash second nol mi delay safe. Kalmin masingan pa tinga pain ko. Na kumit tilong ni kaya tikun second nol mi tako na lalaki ke phone duman. Nara, isamla kung siya ko vinas pa siya ke fakla ma. Na kung akilim yun. Kung kita ko cast la video, Nakalim message siya ke messenger ngayon ko tingin siya na ko tingin interest ko lemon frank message all the lang sa mga link ka mas masagi fashion
agi fact la fact na kita sa bayot kasi bin limit med as pusiya sigat kan instance nga pa nagita ko responsibility na kayo wato kung tingin ko cast la wala gyud kum liel lemon frank tingi siya na nga fact din sa bayot links nga message siya click for sure da DM me at kung DM me ko tingi siya na ko lemon frank na kada bayot links nga kung ito ko wikat siya me lemon frank fuka me ashroom gibel singe ko tingi siya na Vuonna tablet selle amavo oye sinna ke kanon man der färdim sig men benefit large pa puxi fan na kanon week sinne. Na bana gina fondi la me sham sinne yak fondi yakle eventually yak fondi yakle. Så to fingum rara la ko si ke si per review men na book la lister ar la no mona pa when il daga na sishke leadership, il daga na sishke sismo, il daga na sishke kainin areas na kayo ke mola tela elashke. Na banan kulo malam sin lem gat ke tagal ke pension ha. Ato pa nga lang si poro mo ke mit nek sinsiat na siya si makain to pu kal dal si na to pu pe wi pe na ro kulo malam ke as pension na. Na ko torek magan pension in fineas. okay men fra kumgula ana gadak kalim yang gum tingi siya na as mo fact euro mas mas gum givak limit bela ito na euro me malum kdin bel så det as mas gum givak limit ligi ka so na gan Kaya kulaman na nga mo ngayon na win buying lock na sus na kayo abe kulaman na singat kebel singa ale yok na pa ishibe ka dingo in galim aki ka di read the books la book la lester keshibe na na ana ke ilosa fact me boss mga kum ko inis la ke nin ko na apply na ke mo la na outline si ma tamlin sir Kuti got ke ngan ngas ke gasing goal nga Shayline kon siya kakin si Fena nara sumliye pine ash kisin siyak si luwo manasta ko kot ni alut ke kulaw malap nga tapan pel na ke malutut na misenye na fine ash pel kot fasupe tagay ni ke mase luwo kulaw pangan may sham may gas lalaka okay kay kuskilo malap ke kuskas langan nagdesot sa mga second long single long mom kad ke senri ala post kisin siyak ta ko naro kad ke min kad ona ke lamin fa kad ke shige koyesh le de koyesh kad ke shige koyesh na phone na lagi de kan topok lagi sin siyak lo usan naro kadala kaya siyak ifin ko us coin usay kisin siyak lo usan ko fin ne kumin kuminta ko na kasla kung finlong si dako kasla akademye ngayon sa pawat links yung nga kan sa po ko tingin sila kan sa po ko lumin fragil kan sa min mga sige messenger kung finikawak lon may tinam kung kan message lon los kung ko message siya ako message siya tingin siya na ko lumin frang ilosin cash or sa pawat links yung in our room na nga sham sukan kon usi outline si mga tingin siya na sham kun kadan mo kan tsaka kuwasin mo tako wikat liye peke sukya din bel na kada susuya kon la na kada fast na met na ke Freddy okay pangan Freddy ko nga ka tell outline siya nga to pa na siya kaya kashingin it should be right on top il on its own also yeah casting call Facebook okay all right galwuna kumem daw giwering with kasla tamul salig gikayo na zoom tamul salig pa si may monthly online supporters la pa nang agagaling gum tamul salig kin na nakuha ka dil na zooman len yo tulik pon bese or labi may song si mga lalut kya
In fact, kulo na ke akfashin gaslan got. Naro, kat kinakalim yung nanakwo ma kalulsan sin guys siya may. Nagiwangin may gaslan yung na eh, in circling segundo ko gas lang ay wag rin pero na sumdeg ni sen na kumisam som nangasum ko na yak outline siya kan usin sang weng luti lom na uye ko na kulo malap na siwas ko viewers slashan gusto mo ko gas lang yun nakitawagin pero sa dig ni sen island akfashe then akfashe with the locks na uye ko Al tingin sa nangagin pelon sum na mute yawi. Pelo mo. Lamalap. Lamalap ke pela. Kat inge akot na ke may lut la siya pange. Fred Elensingali Kyosh, Gulon Singat ke kat Queen Mashlon wait ma Shek na mo, Shek na ko, Lem Gadel Shek na Filika Tika Tingain, Shek na matain, I fin fel sing inak fashike na lal na sin ba ito. Na si fe si lash and na kifactoring and kafalan pure ma kweki. Merit singa nila ashike Esther bukla Lester Saptaya singalay ko siya gilongol tolo na sapta senbe na longol yan ni kito yung luo. Allah merit luo pa kengan. Na outline si ma tamil jale share na siya ki Tuesday akong finwi ko at kumeta el pail siya kayak nan. Buka vester eller regulit na ke iplime kosh. Ipsimek ngan pa ke Saptaseni ke Saptalufas Longun. Esther el Akia kike eneneneyakse. Na Saptaluo fala ni ke akos postolo talik na din ishelo sakilenya kiniyakle. Sapta akos yan yes nga sapta akos mi ke sapta yavas nga ya na we malu ma highlighted nga en ipse aktolo akos nga ko me pasal na singe. Aşk merit la siya na makuluk sa ako lain si kyak ikilyak la na ke mawu ana ke lemen kensiel sim na sil tamli sel fak na ne hindi ti fak la ka ta shok ta ka ti ta la ka pam dai kol la mawu makuluka na ke mawu nasabta ye fosine ke fostoy ngol luo pai sham sham buin ka fas and purim ka fas ma Mordecai ilaki ay nakpalay ilang galang God. Chapter 10, el akiling ya korek mawalan Mordecai. Apangan kanon book sila Lester ngay. Sila na Yorkshire nga kuminita o kulo na singkat ke kalim ma edikesa na sila tamlin server. Nga ala na encouragement mawikat ngayon. Take notes. Man il mo lilan lutima ngay nga kum kat benefited ke kat tinak ten so mo di class nga naro we got ke mga katash ke take notes ke nga kuming kanta wala na sin feel se to ko nga min feel se to nga sapet tilo ang na ke like yok yen ni to ek lo ko mo may kat was lo ko mo na selo say ni na pe Pangan outline ke pukla Lester. Namirit silash nga ilash ana ke nga faka el sikya ke saptayan singalay ko stigilongol tolu. Injamon ko to ke marit silash nga kafase nga pure mail kafase ana ke outline singan faka kafase nga to akwa kisil Mordecai. Na shipese ora ilos orela kafase nga no Elos inakfalet yakilin lapan kalayang lanlaim God. Na selos ke Aman may siya may kalansap lang to ko siya ngayon. Il siya nga el Mordecai yok. Naro siya nga siya lala naro ilorela pa paano kuluk sinta enwer ki Mordecai sum sap kining masaya klenin lok sak si mga nakaywa in ship yak Mordecai nati Mordecai makayanail sang pe may tuna kay wine welal in welal enwer ki
plan skiya family to vak mai plan line sakaya klemit chu na kibezima toksha here's Razil itayak nga en ke kolan gat ma anin palay ko bosi se lalmit ma anin inel nga in kasha Esther nga Ilorik magin makadel place ilyangan. Rik magin enzima ilash kyangan ilkasha siral sum narun tau ka siya. Sum sham sham lal na singa nar tau ka siya ilitayak na ti mana kaywa ma emanil layan inorik na sing mitchungan. Mordecai mitchungan. Saf layal sab falokin ya kyang na sil. Na saf layan mana ko agot long la el tal wen singa unatay ngayon. Pas ship ship yak ken luksak singa. Kaya pakuluk singa falok kyang na sil. Til makay na balak na. Talik seok na tayo ngayon pawi pe balak. Nara kishipin longolan yoxilon limgot na singwechunga nara Mordecai sapkin na selos. In akilin yelin singan in goinak faletje bangon ko fasingan ko falan purim. Na kasha esterin akayela nara maingen na kaywa become official. Now me saying elo shek nara mas. And nagot finlit lali na ki calendar la siya. Iba ke March lang yama. Nailike ke kwiwi na ye to guys ye na lang. Ta ye 2020 il patatyang na ke March 9. Pangan ka falan purim. Ay na ke tamlin serlin sa ka wengin ke ka fama lim ka din ta aki ye tik na din siya ng fashke. Ta shok ta ka fa singan aki lin yak payring kat kishipin ilosarela insang ak falek ye lang kat. Nangarela I'm going to share it merit singa nage see outline nara ke force singa like or singa yeah ipsi me tan ba lady nes magin sina sin with chewing and shipen lane singa lane naki gash shelo sila laingen ipsiak luangan basap cause and Mordecai ke kafasing and kafalan purim ilaren I fact na sing may tuna kay wakito ko siya singa ning koy na falat lane si man sila langan na kasha ester pa ipsak na singaninen ildo ko akkayela sap ko sila mo kaya nga naora na misengi itla ilosarela tayo na kweksin na selos may chu. Nakot na ke merit la siya pating masyam tangal merita. Pos nga lain ko siya back matashok tamit chuin and susa. Elo sarole nak singaw limi kashin siya niningan Eric Kafaki siya pinelo sunia met lokalo. Lalos kele nak singaw tolu singaw lagos. Paing siya pesi pa nang may chu sa matayin city siya matye kulisyak yak ke po akfalet yelenak singaw lakos in malam edar ayan na silen lalap na selos in nga ni Eric kafa akitaka din ke may mungo na ipsimekan pa fos nga lakos singan yangan Elos orela shipen lense ngen baki fos nga lakos kan may elos unay lamit lokalo lalos Tia ki ko lalos si fena lem ka te lela elos ingoin esko selme ak el sakaela sa flaya el des sakaela mit chunga na to sikia klamit lokalo klalos ngai na fo singa yes singa na kalim na kilin singa tolu singa na ko os elos na ela mit kan mit chu sa yang an pe kung vin flok yak na lang liki singa lai ko sila kalim na mit chu sa yan mit na financing an pe pa to ka siya isingen elos wi pe Unila thousand gandime koshko yok postiki pena kishipin ko makadil lela na fellows inyan naro elos lela ta elos ingana falet yelain se finne kifak mo power city shishu ma diakulisya kap ke pot anagati kat finnan ko katanan ko na ke en ma villages en kaisimurashishukan finne los aspe eurolos in going why
Wangin yila met lokalo klalos ngan kishipin God il sangkona selos. Nagat sum na ke ipsiak luongan kishipin Mordecai ba orela sap ko singan. Mordecai sap kinin sim lema na kaywa masikya king esa pwede kleta na sin mechu na kaywa sa mataya na apkara newa ya bayan list sala ap na ni matan fel na kaywa indawa siya lan Persia. Poslongol, il sa palikleta na sinmetuna kayo wenda ko siya ng Persia. Nakalim yun na selos la paing e masikyak e paing e mailo zero. Poslongol siya fakang na selos sinakfalet yun singaw la kosh e singaw lime ko sin malim etar. Malim etar singan pangaban jumla na siwas la Jewish calendar ba ngayon nagumpina som suuk kumin sokak to na ile patatyang na ke fin de March ka April ka sometimes il patatyang denge February na ngay ku flying som lal na ke kishbing ngaspe na atin arle to Jewish calendar ta mama nga ko in sokak pa nga fact akalim na ke ni na ngay na malim etar ta inlen la lap lalo sin yena kayo ilo sa il sapkin ilo sinorela len luoy ngan singaw la ko sa singaw ni me ko si pangan len ma ilo sak fashion ka fa say ka fa purem ka fa lan purem buying elen ma met chu ilo sta exikosyo kelos laliki met lokalo klalos Ainain asjaros pekain ngai katta exikosyo kiyak laliki met lokalo klas Nailos sulela ke Lorela lensingen Lorela ilosingoin akfaletje lem god ke met na meving vlogyak na lang dan apel si mamay ke murasha siya nga akfaletje ilos Lorela maleni nga akfaletje akitakat mongui ko ilos sang mama self kirolos na ning kasha si lenin shui si lenin kutela mama kung kain sang akin si oye yung yepe. O first long si ni ke long tolu pangan lay ni nakfalet malos ma eh Mordecai sap na selos ke togo siya sang ko na singan na Lorela oye singan ingoin sang casualos ingoin sang na selos initola elos ene no nain follow ko na glory na kayo na singkat na relaki alen singan inpangan lenduoma elos akfaletje Nagadesum na ke ipsiak ko ipsiak la si ke marit la siya ba Gosh, I used like kaila sa apply mo de kay paki polo mo reach it ako ng long ya de ke to ng lugo. Nakasha Esther and Nadal Abigail il somos la beleta si we ang ledal al Mordecai es sang ko na kay walali na kay sham ke purim. Oye namat Mordecai el somos la tari. Layata se manasin mo na kay wa sa paya kay lip nine matawan fel siyo fuklong ulit ko sinto ko siya Persia, lan Persia. Letay nge fakap me fin chak na sin mo tay lo sin mo nin mis letia force niya. E oye pe akia ki tay los e full natalos inak falet kilen lan purim ke bel fal. Oye na ke los akia pe akilin yan belin lalo e yoksha. Maasinge sappinyaksil Mordecai kasha Esther. Maasapla Esther maakkayakwak nage purim tasim lage sipuklimlim. Baingen akkayila lai kasha. Ako metola fin kasha katok shakkayila mananak sinakatito tarla bainge masim ma relain official. Nara kilak kayila ngayon akkalim yila kadil yin luo ka tolu matakainin sisila yemudan kada kadila asin maslolos. Na ayan na ke kat liye ke posima fact mo Australian Berlin la lo Yorkshire fossing toingol siye. O eye be aki e dai los e full na da los inak falet yelen lan burum ge bel fal o e na los aki e be
Akilenyen pelin lalo e jokse. I mai da jokse penga kuminga na akilen pang. E fin got orela ye matan got la got orela mo akwekse. Na got ini na got in ek fashi o na ki got da orela mo akwekse nan. Nga fak ke tu mo lenin Christmas ala kalem. Kalem got ak falet yelen lo mo lumigas ke December mo got ak falet yorela mo awkward siga din like Jesus dalan laim. Laki meritang effect mo oy laki kung orela akilinyan belin lalo ay yoksha. Laki ko tore kilo sorela akilinya le kafalan purim lan. Nailo sininoy na akfalet ye lim gati mit Pologan ang nakaiwak flat lalos na nasin. In isam yala pangan chipes in my lo sorela la in Nake maritime pangan enzimasun si fesingan kafalan pure makwaki. Akwaki ta in sies in mastron kafa lan metchu in akfalake keshipin longalang lan god. Nga kung finito la akwak sirit or na si kumin in uko keshipin longalang lan god na ininan ba nangan focus na po mo. Keshipin longalang lan god katinte somlayas lang naging genek saya. Pangan mama arshiro kemerit nga nga vinjak mo ilo sa girl ngayon kan tafya nga life ng mo ay ashpe. Ashpe and my lo sa kan ko ken gas la mi dutuk sene. Ay kula wala tamlen pangan ma ashiro ka kaya watekin gawa. kaya pangan ma ashiro ka kula malap. Tingin sa nam kulo wala. Kulo na malap ke akte na wo sa outline si kum shkanga nalle cash yang na upe na ke god mama da liya ke daga nuko yang okay first single al gosh na ke first single al gosh na ke single ya an sham ke leni nek es makin na ilchibe ikwe ya natin na ke layers ito ko an le sub points kan ba first single al gosh first single ya mekal me na kum we're making payable na duman som riti in mo sang cash yang akata yan na kaya na il tingin sa lakfashal le kale mo kita kumalap na sil ne gibe na wen nag-outline sila sa katin sherry wen mga lakfash mga sista kayo mayin mga kung fin konok ke gaston ko at may kasha ya kum na gemulak ko na sinsiye na ngai kalwi ni mai fa akina konye outline til flie shupe fusher ingena fusher na zikum biden konto nekla okay ashita ko shige masin na ips me that by sharp din luwal tangali told you fucking to na kapa sinen na kung di outline sila yung dahil flie application tukun kum ip told you me ngai baka da mo kumare exegesis lo man. Kumula exegetical explanation. Kaya ba, kumura na phone na kanon mo lutlut siya nga. And sham kon la. Sham kon na. Ako tayo, diktigan na naklo. Laki tayo, halakalim na kimapayable of fact. Na kikat established le mea for singan fact. Na pala nga, application. May nasik kumbising. Katisum mit le, may nasik kumbising ka charity. Katli may fact la mit. Katisha galim gen or kasi ine kasi keywords and kasi proper noun some get to do the proper noun pa inen mait ko inen ma sharam kun ba calendar ngan mga na phone na mga ni to the elementary school about man give Bible say Laro kasam ko wala bisin kat. Ngai ko plaka tayo woli mal factor ngai tisom na kaya ngai na oing pelo na si met kuya kingepe. Digin just ko lash, lemon frang lash, losing ko pe gas na lemon frang ngai su ko gas la met. Na digin just ko digin so ba kuchak ilan mong yu ko. One malak ki uchak sila. Pero kasi bel dalman mong yung kata siya. Take it baga. Alam mo, by action. Lomalap, pine gum begin, lomalap tapos Gawa. Ana,
Men ngatti vak många andra ser liksom med vak lite mark för sig shop lag. Ki atenakata yesine. Aulena me aulena wo akata ye without line I some teacher ki me teacher large the fact. Tikla me sina ka fukule jate line na kara. Natin alla wo kara outline ingin. Tablan serle ki men samsam sine mutawakiyata na Purim sine mutawakiyara amen mit payapalala. Sus faz ele losin the peak a day and a month. Na fala ni lenzi na man dal peak ne pa na lenin pop maslala. Na point nga ta ko ke opa. Ta ko na sik ngan ko in lila. Mesi nga ta le ship like in nakkuluk sila ka ni lo shela ability slug in gain shola likia. Na when kinam tawa kia na Mordecai emen tin a wo. When Israel dal tin a wo. Siawlu ang tin ala na won match lo ba. Na kita pangan factors mo ta kangan ta sa tanganget kanila Purim singa mako hero sa flay pangan with ne. E kalla. Lem ka tele kalla in main sewo wo si main ngansi. Na nga ko maklin ki mo la sa ke te alla tune ka mema pangatara September kelem gatil esis koso tulokin niya may lapsak luwa finan ko sa calendar ke na pangan katalla ina nagtamaklin ke te alla na uniform la sa mga mangan e fash kat pair ke wiyak fashion mangan tanga ko min kain nakpanas me manorik manasik misingan alla na literally loin na gishipelan me katak flat ke na pangan masit kay gesta matat nan liyo klomalan sum techniques alla lang siya kada yesi ko mga na casual tablet share like outlines yan alla na oral al tat ngala teorik so me ang ute wata ta kay li kya ang di flow ko mo nangin ne tari chef na kal pangan masinga ta ka kya klomal lap ke alla na bukat insyo kat kita long malituwo na suga tafela okay there mo kain episode ke Korea ma ring ta sana la message ka Bible study si pang kay man na Gula ke makte yalle bakit ko flaka wan fakla legalem kan. Gula na mala na sumba. Ali da deki ne siya siya luman ali da luman mo da shike. Ani kya ka sto ke songol tingi pa kaul. Pa ulal rana. Deki just call. Me gawal su. Kaya Diyos, kaya Glamalap ki en nga falyang nagi akta yangan. Bay nga en nga falyang nagangan. Nga mo kisin siyak silal. Lemen kinsiyan. Malu ka tol ba lemen kinsil siyak. Nga kasi kita lepos. Nunakan yun. Kali ma leminister kinsil bakngan. Bangan. E awalya lahil kayo wa. Tigni siya na kumkulo as always. Nga si fan lom ki. Wenda lang si kumakataya. Naba nganui kasla beki oya si makumrala skaya kadin ukoyngan nag-outline singan Luis Kenji ba yung at papanaw tsak faramam siyong masaya wala ki akataya ubo kulo ki kain rekle Bible study o yakan dahil dana ki akataya mga aslal tignisyanan kulo ang sinkatla ngawi ko woske and mga kanfalang malutudo kulo In church ko. Kisensyak si bataw ya. Damit kita to buk kisensyak si kan. Ngan sang na nagkala siya application yan. Kisensyak lo. Ingi kita taşke application. Deliye masi ke tigis enay şam kina. Na lemen fengel sang wengin kashe. Kung wang na tigis enala Purim kafasing wangin ke akwa ma kadil sang sing Moses. Al dal sang akwa silalo si. Shalom ya.
You're gonna, command pause kita that shit. Yeah, you're back. Na nakipa na application na may kalme na si ko. Kafama, kvash kafait kosh, mga kalitan sa mo teacher de fast ke mo lalos na phone. Na masig kafa pure wangin ke. Na kumyang me ifo ka dai ko sa. Vinloen ta na idal te sa ni nakflet ti lol. Akflet ti mo kine orela parliament pa kita pa amen. Dal ti fact sa akflet, dal ti fact sa akflet Esther. Finne ka kana kinsil fact. Wayne din kat ke pukales na sakta kung di ako klan kat oilan kat ke pukales na phone na masya ki fa ko pa ilusura ako tingan timain sang like orela mas ng in mo ko insang leche kat naroking ako mi ki fast na si kumbising ash ako clash pa si was fact like September na September lenay ko shit. Di mga isang akfletche mit ko siya makaivan na in script mit ko siya mit na mit ko siya. O mine sang akfletche long lang alon ka. Na pa pure him siya nga. Ilo siya rin isang akulin mo lalan kat na silos. Di mine sang o mit chew Mordecai. Di mine sang fakaginin Mordecai. Man sa fakyo wala alon kat. Na ora usila si kum ako minkan liya na kaya ngayon. Oh, nakatfin na rin si Elaine. Di ba kasi optimal na coach. Na, let me forget fact na loyal. Hindi ala uniforman. Hindi ala monguan. O inakalim yung long kalang ka. Pangan, gasing siya lang. Keep the main thing the main thing. Free focus on loyal, kaya loyal na kaya. Le long kalang ka na pa fashmate. Kaya te kafu fu like uniform la siya may matapuro kufla long na long lang kat sa mga usi mo lang asing may tao. Panga masing akong conviction ay ako mini ace like yung tingin sa nalakat ay ano na kalim man. Le masing mamaki ti mind sa nga fact le o mit melim Chunlanon gosh, gilgal pa mit melim pa mit mo. In fact, long kat, kishmin long kat, simula si matalash pinin melim. Ilos siya si kia klasing mit sepenise. Kadak flat ti chunlanon gosh, ifo, main kadak ke akulin long kat. Ki wala lal na siya, insipain mo nila si matalash. Na parang main focus. Hindi alle kanon, kafangan mungo ko uniform ano rek may tayo alde angon ka sa alde lazy ti alde pang gidan ko akflet kat pang ka find pure singa think ako kasi ka fast lang may ifo ka the trump may ka men pure singa ifo si trump mi say application sa matingin sa ifliya ke outline nato sinato man manasikom na menasish mi say makat oralan sa ngaklin yung lang lalan ka kaya keep the main thing the main thing. Flia kat ke en lalan. Inan lang na uniform, masayang and fanantin, may tantin, katilan lang di kimana kayo. Na sa ma katfin mo will sunya lang mga yeso mafasha. Talik na din isam from good masikat aki mayin me kat wala yung dakflat mit melim kamit tila kamit tewa jak kamit tupi kamit kusay kamit poy kamit chu kat wala mga dakflat kat kalena El Shaddai Jehovah Jireh God of provision kainin banganing isang akilimi kalalan kat pangan ba sing aki free na kaya application miti kat show na kaya intapokla kisinsiyak nga na kisinsiyak sibit ngayon takoyrol lay minister kinsi palsis kinsi kulo malap ke kumta ko sakay kisinsiyak ngayon in magalan mo kan matanawan ko lip siya lagi ginawan ko Victoria na CSU was taking just ko I'm a limit friend kung fact la kung wala research kaya mga kung fact la top siya kus ka in the book ng kisinsiyak sila kinsi ngayon o na siya
Kenji. Since siya na rin for seat coach. Sabta to for seat coach. Mga mo daw yung cham makilang paypasinan. Na kumisot lang may kalmen pure sinan. Na ito kakata yan na siya. Som ritigas ko siya kung may kalam kaya matreat mo English ako force. Ritigas ko siya ay na siya. Teka siya pumasinan. Kula man lap ki siyak na mo ko sila man. Na nakiyakta yan lol di gila may pure na panganan siya matamlan siya lamay ka kaya. Ngat ka na yung 2 meter siya pek lol. Out of rock lol. So pangan, nga fin siya yung kaya siya kung kaya kung may read sabta tolo. Fasi dyan, in fact, mga emen ang sabta nila rekla susfa. Elos pangan pure. Ingo na ikla siya. Ingo na plain siya in malim siya. Nakiwaya siya, malusin sila. Susfa yan na mga taga na lang singal tolo pa sikya kaya. Linak singal tolo pa kaya lang kaya fasinan. Na ba nang naoya siya na balos taga teorik magin akilin niya lang singan malining mole lasi. When masing the Marek rocket scientist might figure out that fin sakayat le el janong gun sakayat le el janong gun niya na sakayat le tikri sige sakayat le kasi nga sakayat le el kaliki tikri ki kanaus lao na fin sakayat le nash perfect yan kasi yan kina elama te sikiyat le sakayat le ana in fact yan kasi nga nina in komento kon mongyang na kaya men manang pesi pa na pae men in soup na panang flok yang na sito no pe te pene la ja ulala el banga no ya si mongars kaya fin de topokla na angin life ay na los Alam mo, facts, at least kung sang force, insang agate, alam mo, lumalap, dahil siya nangasam suk root words na per naging purem na ano ko silingan casting original language por pur el gas pepalon sinake susfa nake lot na podcasting pure m da ko ke na force caching and parliament frank fact acho que sapta todo que bukla lester fosit ko siya kensi kulang wala nga riti purem da F4 ineya ki esigan panga po panga fact ke ngan kensi panga tup ta kyan para illustrate makin ngan na fact limit ngali 1667 digin vidash existent nga taliem de vakelem ye Roxina glo Siyakse na efin ka akilin mo for liki shipe yok inaklin ka at kilin ka akya na wuna fin ka tiyawi. Alam mo, ale wo kasin siyaksengan na efin ka akilin mo for liki shipe yok inaklin ka at killing kan akia ewo na kitin dia wi alam kumdiem kuske to buk sin seksengan tablan sila at ito po kasi singan dengan comment na kaya na akiwi attitude singan akiwi darang na train myself when going on mo tar kat kiwi wala na in mana ga mga when wait na gawa pa sumarang na liyak kat mga outcast na pwede faxing kat nan ka webing na alam mo faxing and catch you alam malap na sun arla na wuna pa may mama ko kung pinting sis na ke mas kung sum yora ke kung pudi ine mas ke even bangay take interest ko il dala taking like ke mas ngo kalme pa il akay na kung pinting sis na ke na kumuro
Kung oro oil man inte pe already madanin siya. Minisam na kung fin met cool siya. May talye ko, may taklin ko na kumaro in ash misle. Kumin dang mo atwi. Kumin met cool alde ito takan la. Para gasing diplomats. Para tiyan na met pam da sabay le in mga dahil in ash diplomatic immunity lalos. Min kan met siya na alle walker som mo dal te kiki ba dal fakla mo nalle fushesh malala mo den kunda na yan nang awi faxilo man awi kom lemon frankie faxilo man roxina if you got la mga te may gaso ko alle sum diki focus na yok singan na if mo da if te wi na nga tari nga ask nga mong lamisen men eh oro siya magkabel oro nga oro ni is na focus nga diki malan ka nga mo alam mo facts nga wikom ger roxina o yabe lemon friend na get facts lo man tigin as fact lo ko tigin siya na okay Naglamalapit backline dik ngan kan ulal digin siya nagaslan nga mo focus lan man kay wa magat tutukune pa kadin serve the Lord ke purpose lala nga mo efine pangan gayen magadak fashiya mapenain si febe na kola kleklasan kada server credit lost alarsanan ma kat papail ngi ka dinak fashion nga mo energy laban kain anake and dahil si wiyash nga nakalimingan in focus na ke nga mo bakla dahil tang masyele mamayok si piani na rekle na nga mo o yang ay sikyak pe ki akfalet la sa kisipin ben na guiguin nga guiguin na yan si katman ka la purpose na ki originally ashipe na yokma kay silen pinbak mo siya kalimigilenin akfalet lash mat kusaya makaksagin ngad ki nga fak ngad ki iplan tunanon ko si mama met melemara ke los so maki ram mamta pashiak nepa na ke lomalu si los del maki usla inga na gas makin los ke lapan oye malos alena nakano los la ke neki deliverance ki action gat me na manake wa makatara gainin ka ta finshak na pa ma kaslan gat pangon gat na ke manake wa siya kate suffer great loss mangan masya na sang glorify God lamala Andrea top siya like Kyoki Jack Warren Purim is a holiday that commemorates the saving out pa sabta to stoli for sitkosh lumalab lumalab ke kum flia toplom nga insang akon gila mawa as tingin Roxy naglumalalap arlekalim kisiyat lakan at tinasap sang tupayilak na sinwit sa yet ang share okay lumalap Roxy na look at vaccine aspect sinjek sa tingin siya lang vaccine mo ash toplom na ke may vacuum na ke Mo ba taking in fact la fin positive glorify God na tar God taste God na ke. Ama ba fact la ala na pangan to plug na ke fin te glorify God na nga kung tar taste God na ke tamizer de va ine kumash ke. Na fin may tim da look up na sesh kana zoom akum tulay ken si ma ak fashi ma te glorify God na langais kal ana kita mo certain fact kem na wo kat kon so mui ara pangan si may sen lash may ta ke kat sila laga din mata ke en si ma ka din glorify God kat may kat f toto level boss ta shak ta kat fin liela dia maya kalim ni lang God na tar kat days kat na ke nakatindi pem ta torkas kas kelos ewo nga kamin broy ke
Kaattive na inigesa na si los mayak fashi maine. Pangan nanaklag kayo siya na sin classmate sila Lemon Frank and plural and pure pa pure. Fact na sila. But classmate. Tapay may siya close na nala na cashier pe. Kulang malap. Nashpe ke nakitok na si Monday men. Nashpe ke lungon kosh ke lungon may kas lungon kosh ke kapaya. Kina buka fester. Pangan Mars sila kulang malap. Double selling ajak nage sham ke kisin siya sika comment sila rocks na men me na Europe ke kalifika nget lan siya mo nga Preston sila dalik lila financiata nga nangat ka in sumanga ngat te wito ini siya men tena honor ka it's a fact in general population siya masum ngi park at flat yan spean man alalos ta takia magnesh mit kol magnet as mit kol ngan kai naki a purpose lot na los farrelach lela alalos la eta fika at flat lo man la eta fika o yen participation lo man no ya singan panandra na singan dikshingan kan naki o may na pa teknisyan na fact na may ta fin tanget ma tuni Dalit pa tinyang pangangatan nila, pangalimel nila, nangatorek man ang kikila losan. May finga tukit, the main thing, be the main thing, always. Na yan miss, yan fuel. Kulang malap, pangan teklap kimasingan, na may finga te prestan ng aliye for kya. Pangan takita total lagi budget lang, saka tiga inverok, takita wi. Tawi na taktet the uniform, kat for total, lagay no yan Tabangan nget lak naga alawo la arash ma sham si ta ma sham no fon na may naksuwa si may nakkay kulaman la asista kluk ke nga nim kop si mak nga penjing nga nsi wake si pan na fungulya nga nga ke ti si ngay mo first shikya kulaman la pana alawo Arle la wosumdel ke ma ngashakti arle kalim ke alawo kisin sekluman kumra kat sum konak le me casting a pure ma casting a pure da ke na Beth Josh ikaw kulag ashloman nangawo pa nga makat ashke ni na kat tayo ng awsi midal ko shle na katsun kapun da gani dut lash super lash na uye ko nangan super sang outline sa tigni siya nangan kung if makum kun sa mos la kung susunod tigni siya na ilan sa perot outline siya ashke gasing ko Isla mana kun ta practice finne kum isa si force kan kum chike or outline singa ni le yalla ka shren na ke lutila so min pang si pela da yineng yengo da yineng yengo in fact li kasan kat nga kumin mo luti kasan kat ta ngay nga mo luti kasan kat na ash fa ko ash kalbi nga rita liye la ta ko siya sen nim na upe okay kita kufla sa si mo America is kita nim min sam la pa nga to ko siya singa hey house ko exercise mit gentile na tikal min na fact check la nim kaya pa lo nakalme pa kat nakalme pa angan il kinafakek oy si mga tipe na wo min finnes mo nyak mga ngayon na kidetaste na po nakalme the taste na po na context kim mo dito nakikita ko lang assume okay okay again kaya ko lang gaslo man kung bakit wishes o yeka
guy yes visual learners are like ashang outline sikat nag visual aid. Takon lang mo dito to. Roxina, kulawan lap. J Robson ay prep. Kaksak yung god ke mo lash gas mo dito ka soon god did we did to get. Pain ko J Robson kulog lash luman na patsun ka program lash. Isam na ka in California they'll extend the lockdown to get through May 15th. It's almost something amazing at the gosh. Na wamta kantan singa fashion weekly may cost akli may cost la. Ang weekly week ako cost. Na kede lane na kewa sentos to. To delta ka wigat na or nash presensia video kinash makus lutayla kat kewain mo koin kain dito kya. Aglon sin kat ke pela siek te just ko len kalye ke proila ke si proila shop to mit ke kalye an kaya round safla sin dagyo tingin sena finash kas safla your lot sa kalye lemon frank na nga basal ke tingin just ko len tingin sena Kainsilbe orela beshekin vakulana singat ke kalen mail esibenasesh kodingain wibe instrumental in faga gaslar nga sibena nga lut be ke gzinsia close kovine kamen los man kain wibe lut ke na kuloman lab ke rosa kaya ke Anagoslia, pensi ngayon going submit outlines na sin tamlin matanin tsaka going cash o tafula logo. Na tagoy eurolos me, euro tamlin sirle taking just ko lo sala akaya yain going rek makin outline na pa pensi ngayon going shike na ke ngali na alana wo na si fe na ngante shola liki masham jamo. Narangayon na nga si Belutluke in si Bakaye Baga Club ke Gaslan God. Yok tikin na kayo Kilo na singkat kay was sama tago posisel laws are akos ka in fact na pa siya was ke telegas sing. When mako was fact lang en ala cash ya pe. Alive mo pe na nasilo sinye. Lomalap na simtulen na Lobe ke kum we got be kumbe basiye viewers ma we got bell boss be. Klau malapang marshuk, stay blessed. Na classmates sila na laorin keso ye ka. Nemen, klau malapit na ashkon beef ngayon. Friend nila lain no. Klau malap ke got super all soon yeneng yung Pangan marshuk ka, stay blessed everyone. Glomalap lazin gat ke gat chun kapun toni lasho. Glomalam chun tamlan sele tegi dress code ke shufu koko. Ke oyana go magos ak fashion san ak kege nabo ak boye ke oyalan gat makayna. Mabang aklin gengan. Glomalap na shus na dewa matakangan. Kienchi kalwo fichi ke klalutu. Mangan masin kaya kalay menasi ka. Kat na go fashion na kulo ke kasi siya tau ya kulo ke menanak tau ya. Panang katwi palakan woi ye. Katwi base ke kaya swollen alan kat ke ka. Kulo malap pangan marshal ka step plus nagilat taba ko sa luto. Kasi Henry. Dahil na Lemon Frank, bigay sa nakulong lab, sa euro ko, inaklin ko was spin a viewers sa ewa. Kensi, tako isa mong sukan, sa pema, kung kaya sa pema, nakilan yung gan, so kita mataga ni long ke next telecast. The lane na, kulong lab ke telecast, Roxina, kulong malam ke confirmation load na, nagimagatash ke, J. Robson, kus kayo Beth Josh, kus na kayo sa matapagkas na nakita ko lang, alam ko sus.
Finne gatte verkligen nehmen das schon pushing kulola sha ashpe ma pena chus ate kini se na akkai ko fast na met na urban friend salde akkai ko na bange ma shugo urban bella na sul tik school electrical ge sha safla na in cash ko colleague pro migre se flop tik school Naklamalap, ngan wigo since we the second got you got falain kali lutut la shoye ko anaki ilos nga kalemi ke sinsia ka comments magos ka gat kyoye ko an but we go spelotoy lake anaki si me shipelan program ko shipelan lutuyen nga pa inwana so kasima vak mo o shine them na o shaga gat mo da kewain akeshay luti si sinsi na ngana kalemi lavin ashon go sa payama na yurosh da ke shipe fa kama katena shi del na kom expegi the met discouraging sa payama siap ashak nash pagi me ma go sa payama na yurosh ngeta katna pa patlane me shakakan in da shakta damal shelen da lang si me review ipe mangain mo fal na ke makat eninap ka ma esang tapok tawish punrik mo langkata nga lalal fung iswas la asha ko ye pen da ko ke ka len ni tuwa na ke announcement sin ke stay home me decreasing anin da daflao nga lalal fung iswas la ko se isin siyak maya ashto ko ane sul betaw yak ki pel file ki future delegates lasha si feedback action goes na kayo nimit man ganayin click share ka like maludi ang halong kun luti sila damla share le kapo afong elwala basta Lawrence talik basta yepsi wipe arulena polongrik malangata kipel singe yineng faksila le lakkalemi basta Lawrence in wi matek dignizena le minister Frank damla share le akkalemi kasi el fakla tikun luti lalos ki saptas ngal migos ke revelation en singe pale menanak penasik el fact bas Lawrence ilang bange pel sima ilang fashligi ang anigin lasya ko man ka umta matyegun ya inta we faka ki gospel laksi pel na panangara kasingay nansi kumla ko siya ka ara makatara na siya na lele focus la siya kanita la papinagasi mga rek makune kadinte ara makatara ni katman kan la ara katnan kan na may uta ka tayful lo las na ki magadak fasya elang mga kumtara mana na siyum na ki program ko kat minim singa ano shamram ki outline masing alang si faka peki peki singa pa masingan kat ngesil damle sirlen gashi kat ke mayen anak yang amda shamon ke elsum na ki masters level ki lutut ki paypal tema na full welsi nara pangakatama me that peak on his brain ki kumpa in masters ma aske semla ke lutut alap ki lutut ki paypal na ngan kilya flak la natin kata si kung kan tiya me ke masi fuka kum del orek makingan menge kata resources makus orek makingan na el introduce na si lakas singe nga nanga namale na yok si me nga lorela kil akata yan si orek makingan standard lesson commentary sing orek makin met dapat nga swelel ki orek makingan na el ora nga ale nga kan fakla hiplak ke usia na sikngan kain ang o kapang masira buksing ko na me kaya na kaya ngan kain sikngan master ye outline mo reklageng na masito koan pa el introduction ki lakas singe el nenak kain kumpitangan mo live application singe file el nenak na phone na kain commentary fin masum lang glorify God masum lang ka nakatayo ki pa pala lakas singe sima kumen na kumin bang ulek pagsin silge na nga mabange announcement yok mga inanak fasila mayin mga katash kenge kat sugin genek ma im kashikat ash na pa isis claimi mo men sis gamtane ngan madalan ka te gesta na sit na ngalawo taron nakulugan in the fash me dara
me ngan mo tayo ko flat kakatay som na ke evin wangan mo dakatayan si ngay ta fuka lois la katashi shik fakla kata mangay insang kashakat na ki ngakum som si fepe na syuka din syuka nem kun na tagawiw ko yung mamawrek ngayon mag-ashakat. Having said that, nakaksakin kat ke mga best kikat mo siya anak na suya kadin kalip at nila siya ki epray kat pray kat speed ba kaksakin kung kat falat lash kin ganik na kayo wag mga kiya katin kan kaksakin kung kiya kat finne mo tayo siya dan ganik lumrela kat kain streamline ni maingin kain lash ka ganyak pena yurin met wiyash met kawa clash enzima yoko bakatin fakali kikas metallo kat kulo malap na siyum ke kung tulo ko naksi mat fakat na wogal di kinisena in siya matayan balay kin kain pana Esther tulo kiyak kipel singi fal na kinin aluman panangat pray na siyum ke we tamlalakin ke lang we kat kaywa met we ash mataka bagashikat eksensiya kan ganigin gasik ke mani kawayan na kayo main tap na rek malomo. Kat siyak siyang ginamalap ngad matalo min wikat kifashili klasha kolikat and naklas kashikat pero din foloko kimalutut silitu niya in kay na ako laban na ke in kan wipe tafela ke kin wan na tum Jesus Christ kat fakulo malap na siyang kinem amen kada malap Just like God created, she has God.